Kinong penya ya ke Langsning Football Club, kilapin irong hakmat ki pat ba, ya ki jersey Bathymmai, be kinong yele kai football keniga club ki pong halumpong Shillong Premier League arjar arpusan arjar arpunriu. Haka jingalang bekerpang, syuaban peni pat ba ki jersey Bathymmai, ladon lang ubak pol lingdo, bat ubak bantedor lingdo, President bat Secretary ke Shillong Sports Association, kinong yelam shnong, ki Samla bat kinong yele kai nakani ke club. Khuborjylla Indonesia. Ngin plia chuai ya ka home jersey kang ta saga away. Kini di ka home jersey ka Langsning. Butler sponsor ya ka tourism department kang ba foreign law away minister. But sa away back kini ka away jersey. Khuborjylla atau MC jom mereka program atau giyoban unveil ya mereka jersey jom Langsning Football Club kejami kemen ipi I play ya kinong kekam jom kedua passion apa kejingidan mereka jom Rong Pak Erlang, President Joka Samla, Pak Pyni, CM, Secretary Jonathan Rong, Pak Don, Pak Sub, Pak Robert Hal, Pak Samla, Pak Freddy, Nongilam Jom Keseng Kentai, Kadu Jua, Mantai. Kong happy kerapa nambil dan ajar tengnya borok deh ngalah menjel ya borok kemudian hari ini hor rapakan simkai kalau kemudian mau tinggai masuk dalam dompok ba ikut ya peniga jing kemau buruk yo beliau kau juga jat beliau jogi pilot jing siem ini adalah danau klau ikut ya isi kenal belum yang dulu klau itu dan ini program hanya jauh Langsning kalau museum jom kejingele fighting spirit kedai kawan don kami bagi pensan in tiu Bang in Pyni kum kajak beliau ku kasih tahu ku generation kepada yang kita laram day urus lo kalau kesanan ikat tu boleh lima kasih kadang long tu masuk ya kehima nongklau, kehima Shillong, kehima mau keruan, akak tu ini teli lima kasih. Kilong yung pada pemain lang ya baru, kilong tanshidro. Yaki bikin challenge ya Khubor jong kehima kebakau tam agat Khubor. Spasnya berhak kendali. British colonial empire kahima yung where the sun never sets kini kisro kahima isomi iski isomi kipa pendon kamu da kebuit bak kidiar ilet ma kisum kenam direti Persia ika British Empire kata kali kuwait kalau semua pendon kamu di share penjuni ba hungry. They translate the spirit Shada sports. Kadong kebarit ke Langsning. Kasih
kawin isip berletam hari dia ke Meghalaya. Andai kau minta sian arjal arpunyo ngiyui ya ke football stadium ke Bathymmai hari India ke Bandung Saubo jam itu Shillong. Dare to dream. Long sure one post new. Tambah apa ini post new. Nampak ni lagi post new. Kaba ikira min step nak taji post new. Bat nan dunyo. Ia yang kerjim kawalan ordinary. And they carry forward ya taji dream. I don't come but go sekimau oleh berkusyam ya taji post new. Semoga nong badan bok ini snow kijingkan dari program baru colorful bah snow the history of the Samla di EU di world bah display ya ketika jersey jong Langsning football club di bapai kejeng showship kejong kebaik excitement juga yang ni kita Samla bagi ya iklan kita bagi lang bagi khmat tu kata lagi Khubor juga entertainment mah dari nasongo lalu bagaimana itu ya kesimpulan atau si kita bangau bahwa Langsning dulu ke donbosco but deserve ya the support the Department of Tourism. Ia kan dia proposal ke jompi, but mong ini non propose. Bukan Ahmad dan Merak ni kong idea di anak Langsning jongi nani bandri dan office dengan pilih kiwi lagi kerten kuno mana bawa nalor bandri wan so bantay nalor bantay wan so pensay nong la berkat kita kerten de NEHU ko lu syo betul din nakakadaw pilong kita donbosco nang ni syakma ke department ke jongi hari initial year nilai ke commitment nilai ke financial support at Samla dan kepada keniscayaan. Khubor
Koi Nong Min Kublai Shibun Ma Mas Nong Ni Khubor Ngon Khot Di Ba Dau Kublai Shibun Ma LD Momentan Khot Di President Kesangan Thai Next Samuel Power Kublai Shibun Kongmen and Khot Di Kong Bani Secretary. Next Nelson Rumbai Kublai Shibun Don La Ding Do Kublai Shibun Ma Robert and Khot Di Ba Samla CM Bisu Bhavan Kamal Andy Jo Lalu Ndang Kublai Shibun Ma Samla and Khot Di Freddy Harper Paul Lindo Kublai Shibun Ma Freddy and Yoga Istakbar Manga Undam Locus Im Sinclair Kublai Shibun Ma Wansong and Khot Di Ba Ban Ti Ding Do Bisu Bhavan Chakma Martin Roy Makado